Mnogi roditelji usvojili su brojne zablude kada su u pitanju razvoj i odgoj djeteta. Da bi im pomogao riješiti se tih mitova, dr. Harvey Karp razvio je program pod nazivom Najsretnija beba. Na čemu se program temelji te kako da i vaše bebe postanu najsretnije, pogledajte u nastavku. Ivana, kojim idejama se temelji ovaj program? Pa prije svega se temelji na ideji da zapravo bebe se rađaju prerano. A druga ideja je da su zapravo djeca više kao mali neandertalci nego mali ljudi i da je potrebno okolinu prilagoditi njima, a ne njih okolini. Koje su najčešće zablude roditelja? Pa zablude su prije svega da se kolike moraju preživjeti, da je to jedno nešto što se ne može spriječiti. A druga je da su ispadi bijesa zapravo normalni i da je to nešto što moramo svi nekako izdurati. Kako onda pomoći roditeljima da svijet gledaju bebenim očima? Pa stvar je u tome zapravo da trebaju prvo naučiti kako one komuniciraju uopće s nama. A što se tiče beba, one komuniciraju plačem. Mnogi me pitaju pa što ne bi bilo zgodnije kao da bebe se smiju umjesto da plaču. Nama bi bilo to puno interesantnije, ali za bebe bi to bilo zapravo pogubno, jer kada bi se smijali mi zapravo ne bi reagirali previše na njihove potrebe, jer onaj ko se smije više manje njemu je dobro, zadovoljan je i nema nekakvih potreba. I zapravo bebe svojim plačem nekako nam daju do znanja da im nešto treba. One nikada ne plaču bez veze, što se često zna reći. Plaču iz razloga. To je prije svega jesu gladne, jesu žedne, umorne, nešto ih boli ili im naprosto dosadno. Kako im onda pomoći tada? Treba li odmah reagirati? Da, na plać treba reagirati odmah. Iako često čujemo savjete kao ne bude se razmazila, ali to je greška. Jer ako bebi odmah ne pomognemo, mi zapravo joj dajemo do znanja da nam nije bitna i to zapravo samo kasnije stvara probleme, jer se ne razvije jedna dobra komunikacija između roditelja i djeteta. A i naravno, što beba duže plače, to je teže smiriti. A sad, do kada govorimo o tim reakcijama, je li to možda nakon godinu, dvije, da ipak treba drugačije postupiti? Prva 3 mjeseca treba reagirati kad god beba plače, jer ona zapravo nas ne manipulira, što često znaju reći, nego jednostavno traži pomoć nekakvu. A tek sa 6 mjeseci već možemo lagano onda uvoditi malo nekakva odstojanja, ali prvih 3 mjeseca nikako. Koje se tehnike koriste kako bi beba duže spavala? Pa da, ima ih nekoliko. Prva tehnika je povijanje bebe. To je znači da se beba povije čvrsto s rukama uz tijelo. To je jako bitno jer treba reći da bebe ne znaju za svoje ruke. One nisu svjesne svojih udova, kao recimo što sam ih ja sad svjesna. I vrlo slabo vide. I sad zamislite da onak slabo vidite i stalno vas neko po licu, nešto vas grebe, nešto vas udara. I normalno da se zapravo prestrašite. Isto tako, bebe pokušavaju staviti palac u usta. U majčinom trbuhu, u tekućini to je bilo vrlo jednostavno. Međutim, u našoj okolini to je njima zapravo jako teško i to ih samo dodatno razljuti. I zapravo to je, ajmo reći, prvi korak da se beba smiri, iako se neće smiriti zapravo sa zamatanjem, dapače mogu još više početi plakati, jer jednostavno ne znaju što se događa. Treba im vremena da nauče, aha, to mi donosi ugodu. Iva, hvala vam na odgovorima. Molim.